অন্তৰ্গত ফাগুন টুৰিজিম প্লেচৰ যিটো নেকি মনোমোহা দৃশ্য সেই মনোমোহা দৃশ্য ঠাইখনত আৰু সেই মনোমোহা দৃশ্যখনৰ ঠাইৰ যিখিনি চাবলগীয়া এই মনোমোহা দৃশ্য ইয়াৰ মূলতঃ এজন মানুহ আছে তেওঁৰ দ্বাৰাই হৈছে তেওঁৰ ওচৰলৈ মই যাব বিচাৰিছোঁ আজি তেওঁ কি ভাবি এইখন ঠাইডোখৰ তেওঁ ৰিসৰ্ট আৰু ফাগুন টুৰিজিম বুলি ফালে তেওঁ নামকৰণ দি ফালে ৰাইজৰ মহৎ উপকাৰ কৰিবলৈ তেওঁ গৈ আছে কিয় কৰিলে বা কি ভাবি এইটো কৰিলে তেওঁৰ ওচৰলৈ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক নমস্কাৰ নিউজ 24 বডলেণ্ডৰ ফালৰ পৰা আপোনাক আদৰি লৈছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যিহেতু ৰিসৰ্ট ইয়াতে খুলিলে তাৰপিছত আপুনি ফাগুন টুৰিজিম মানে নামকৰণেৰ এইটো নামকৰণ কৰিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবি আপোনাৰ মনত কি খেয়াল কৰি ফালে আপুনি এই ফাগুন টুৰিজিম প্লেচটো আপুনি সৃষ্টি কৰিলে এইখিনি ক'বলৈ হ'লে অকণমান দীঘলীয়া নিচিনা হয় তথাপি মই সম্পূৰ্ণৰূপে ছুটিকৈ ক'বলৈ বিচাৰোঁ মই যিহেতু চৰকাৰী এজন বিষয়া আছিলোঁ আৰু বিষয়া সময়ত বিভিন্ন ঠাইত মই মিটিঙত এটেণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছিলে লগতে মই মোৰ সন্তানবিলাককো লগত লগাইছিলোঁ গতিকে মই শেষত কৈছিলোঁ তোমালোকৰ জীৱনত কি ইচ্ছা আছে এজনে ক'লে মই ঘূৰি ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে তুমি ঘূৰি যদি ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে টুৰিজিম পঢ়িব লাগিব সেইদৰে টুৰিজিম পঢ়াৰ পিছত তেওঁ এই কৰ্মৰ কাৰণে মোক ক'লে যে বাবাই যদি মোক সহায় কৰিব পাৰে মই সম্পূৰ্ণৰূপে ছাকচেছ হ'ম বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে তাইৰ কথা লৈ পেলাই মই কৰিলোঁ তাৰপিছতে তেনেকৈ টুৰিজিমৰ বিভাগত যোগাযোগ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লোৱাৰ পিছত কামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ 2011 চনত তাৰপিছতে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক সুধিলোঁ যে মই অমুকত কৰিব পাৰিম নে নাই তেতিয়া ক'লে এইটো টুৰিজিমৰ জেগা গতিকে সেইখিনিত নহ'ব তুমি অসমৰ বাহিৰত অসমৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ঠাইত কৰি তুমি লাহে লাহে তোমাৰ ৰিক্সাত তুমি গোটেই পৃথিৱীতে এই কামটো কৰিব পাৰিবা হয় ইয়াৰ মতে ইণ্টাৰজেকশ্যন কৰা হয় আপুনি যিহেতু টুৰিজিম এইটো আপুনি স্থাপন কৰিলে স্থাপন কৰি আপুনি উপনীত হ'ল আপুনি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ উপকাৰ পাইছেনে ৰাইজক উপকাৰ দিব পাৰিছেনে মই ভাবোঁ মোৰ এইটো বিশ্বাস হৈছে মই পাৰিছোঁ তাৰে ক্ষেত্ৰত আপুনি যিহেতু এই টুৰিজিমখন আপুনি স্থাপন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ সহায় সুবিধা আগবঢ়া প্ৰকৃত মানুহ কোন আছে কোনোবা আছে নেকি আছে নিশ্চয় আছে এই অঞ্চলৰে গোটেই গাঁওখন বিশেষকৈ মই 3খন গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মই ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি পেলাই মই এই সহায়টো পাইছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ঠিক সেইদৰে যিহেতু এইটো ভাৰত আৰু ভূটানৰ সীমামূৰীয়া জেগা গতিকে ইয়াত এটা ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী কৰিবলৈ মই এডভাইচ পাইছিলোঁ সেইমতে 3খন গাঁও যেনে হাজোজুলি আমগাছি আৰু গাৰোবস্তি লৈ পেলাই ট্ৰাহাক্কা অৰ্থাৎ ট্ৰান্স বাউণ্ডেৰী অফ হাজোজুলি আমগাছি গাৰোবস্তি কনজাৰ্ভেচি হিচাপে ইণ্ডো ভূটান হিচাপে এইখন নামাকৰণ হৈছে হয় যিহেতু দেখিলোঁ আপোনাৰ যিটো টুৰিজিম প্লেচ সেই টুৰিজিম প্লেচটো আৰু যিহেতু হিলছ এৰিয়া হিল এৰিয়া হিচাপে আপোনাৰ যিটো ফৰেষ্টাৰে ইয়াতে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে গছ গছনিৰে ইয়াত আপুনি কিবা এটা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আপুনি ভাবিছে নেকি হয় ভাবিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কৰিছোঁ যেনে গছ গছনি নাছিলে তেনেকৈ বহুত গছ কটা গৈছিলে গতিকে ইয়াত নতুনকৈ গছ ৰুই পেলাই আকৌ যেন ইয়াক সজীৱ কৰিবলৈ ইচ্ছা হৈছে ঠিক এনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াক মানে নেশ্যনেলি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিক্লেৰেশ্যন কৰি গ'ল যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰত আৰু এইখন কৰিবলৈ মই আগবাঢ়ি আহিলোঁ মোৰ সন্তান জেচমিন দৈমাৰী যিজনী মানে মাষ্টাৰ অফ টুৰিজিম পঢ়ি পেলাই এই কামটো মোক কৰিবলৈ আগ্ৰহান্বিত কৰিলে সেয়ে ইয়াক নামকৰণ কৰা হ'ল আৰু যিহেতু টুৰিষ্টবিলাক বলীয়া ধৰণৰ সেইকাৰণে আমি জানো ফাগুন মাহ এটা বলীয়া বতাহ বয় গতিকে বলীয়া বতাহত তাৰ চৰিত্ৰটো যেনেকুৱা ঠিক সেইদৰে টুৰিজিমো যাতে সেই একেই চৰিত্ৰটো লয় সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো ফাগুন নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ল তেনে এইটো মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ ফাগুন টুৰিজিমৰ যি এজন প্ৰতিষ্ঠাপক তেখেত দৈমাৰী তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ তেওঁ কি ভাবি পেলাই এই বস্তুটো বনালে বা এই ফাগুন টুৰিজিমটো বনালে তেওঁ সম্পূৰ্ণ তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিছে পিছলৈ আমি আকৌ তেওঁৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিম পিছৰ অনুষ্ঠানবিলাকত নিউজ 24 বডলেণ্ডে আপোনালোকৰ আগত যিহেতু অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰে যিহেতু প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই ইয়াৰে এজন একাউণ্টেঞ্চি তেখেত আছে তেখেতৰ ওপৰত মই বড়ো ভাষাৰে তেখেতক সুধিব
হ'বৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ। गिबियावनो आं निउस 24 नोंथांखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो बेयाव फैनानै जोंनि बे फागुन रिजर्टनि सोमोन्दै बिबुंथि लाफैनायनि थाखाय नोंगौ आङो सासे बे फागुन रिजर्टनि जेपिएमसिनि फागुन टुरिजमनि जेपिएमसिनि सासे भाइस सेक्रेटारि हिसाबै दङ बेयाव थानानै जोबोद मोजां मोनो आरो बेयाव फैनाय साफ्रोम टुरिस्टफोराबो प्लेसफोरखौ मोजां मोनफैयो नेचारफोरखौ मोजां मोनफैयो बयबो मोजां मोनो होननानै बुङो आरो जोंबो बेयाव गोबां बेबायदि टुरिस्टफोरखौ फैनानै गोजोननाय मोनो बिथांमोनाबो साफ्रोमबो फैनानै बेयाव रंजानाय गोजोननाय लाफैयो आरो गोसोनि सुखु दुखुफोरखौ फोरमायफैयो आरो गोबां बेबायदि टुरिस्टफोरा फैनानै बेयावहा बिदि पार्टिफोर खालामफैयो बार्थडे सेलिब्रेसनफोर खालामफैयो रंजानायखौ लाफैयो आरो बयबो बेयाव फैनानै नेचारखौ मोजां मोनो बिदिनो गावनि गोसोनि सुखु दुखुफोरखौ फोरमायनो मोजां मोनो बेबायदि जिहेतु नैबे समावहाय बिराद मोनसे गिख्रंथाव बेरामा साग्लोबदों बुहुमनाङैनो कभिड जायनि थाखाय दिनै मानसिफोरा ओंखाराखै बे रिसर्टआवबो दिनै नुनो मोनदों बेबायदि दावबायारि दिनै फ्राय गैया होनना बुंदों बे समावहाय नोंथांमोना रिसर्टखौ नैबे जिथु गिख्रंथाव जिथु कभिड महामारिया दिनै साग्लोबदों बेयावहाय रिसर्टखौ बन्द खालामगोन ना बेबायदिनो बेखेवना होगोन जोङो एक्चुअली सरकारनि नियम मथे जोङो बेखौ जुदि डिक्लेयार खालामो अब्ला जों बन्द खालामगोन थारैनो बेयाव टुरिस्टफोरा गैयाबा जोंहा थारैनो मुलाम्फा गैया बेनिखायनो निस्सय जोङो गभर्नमेन्टनि रुल मथे थांगोन आरो बे रिसर्ट्सआव बा बे जिथु फागुन टुरिजमनि मेनेजमेन्टआव जिहेतु नोंथाङा सासे मेनेजमेन्टआव दङ बे हिसाबै जानाखि सालायगिरि बे सालायगिरिफोरनि थाखाय बिथांमोननि जिहेतु ओरैनोथ' थाया बेयावहाय बे समाव जायफोरा सामलायगिरि बिथांमोननो मा होनानै बिथांमोनखौ लाखिदों नोंगौ बेयावहा जायफोरा खामानि मावो बेयाव जोङो एसेबाबो आखाइ खरसफोरखौ होयो आरो जोङो जेनेबा रुल मथे दिन हाजिराफोर होनानै दोनो आरो बेयाव जोङो गोबां बुरजा होनो हायाबाबो गावनि थांलाय फैलायखौ गावनि टाइमफोरखौ जे मेनटेन खालामनो आन्था बेबायदि एसे होनानै दोनदों आरो जिहेतु नोंथाङा सासे आइजो लाइमोन आइजो हिसाबै नोंथांनिबो भबिष्यत दङ गोबां खामानि मावनो गोनां नोंथाङाबो दङ आरो रायजो राजाफोरखौ गोबां बोखांनायनि बिबाना नोंथांनियाव दङ बे समावहाय नोंथाङा बेयाव मुखुब जाना थानानै नोंथांनि लाइफखौ साक्सेस जागोन होनना सानदों ना मा खालामनो सानदों गोसोआव गोबां मिजिं दङ बे फागुन रिजर्टखौ लानानै थारैनो जुदि साक्सेसफुल जायोबा आंनि लाइफआबो बेयावनो सेटेल जानानै मोजाङै साक्सेसफुल जालांगोन आरो आंनि लाइफआबो बे फागुन रिजर्टनि थ्रुयैनो मोनसे साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो आरो लाइमोन सासे सिख्ला हिसाबै बिथाङा बे फागुन टुरिजमनि मोनसे मोजां सिमांखौ नुदों आरो बे फागुन टुरिजमा अरायबो सरकारा बिथांमोनखौ नायनानै मोजां अनसुंथाइफोरखौ होनानै मोनसे गोजौ थाखोआव लांनायनि बे मददखौ होयो बेखौ जोंनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय बेवहाय दङ जिहेतु काउन्टाराव बिथाङा बेनिनो सासे मावथि आरो मावथि हिसाबै बिथाङा दिनै फागुन टुरिजमाव फैनानै गावनि जिउखौ सालायनो हादोंना हायाखै बेनि बागै आं सोंनो थाखाय खावलायदों दा नोंथाङा जिहेतु सासे फागुन टुरिजमनि बेयाव मावथि हिसाबै दङ नोंथाङा फागुन टुरिजमनि बे मेनेजमेन्ट कमिटिनिफ्राय मा मोनदों मोनाखै बेखौ बुंनो थाखाय गिबियावनो आङो हामबाय होनदों माने आङो दायो बेयाव आङो दायो जि सोलिनानै दङ मोजां मोनदों माने जि जायफ्रा बेयाव बेरायनो फैयो आरोना बिथांमोनखौ आं मोजां मोनदों जायफ्रा फैयो बुंनानै थाङो मोजाङानो होननानै आरो आङो जि सोलिदों आङो मोजाङैनो सोलिदों जेबो माबा मा होनगोन आबुथि जायाखै ओंखायनो आं बेखौनो बे समाव आङो बुंनो लादों माने दायो बे COVID-19 माने बेनि बेसे बुंनो माने जायफ्रा आगोलाव फैयोमोन दायो खम माने दायो बिदिनो जोङो एसे खस्थ'आनो होनजायो जुदि निस्सय बे बेमारा जुदि मोजां जायोब्ला जाय दावबायारिफोर बिथांमोना फैगोन आं बेखौनो खावलायदों आरो मिथिना लाबाय बिथां बे फागुन टुरिजमनि जाय बेखेवगिरि जाय सोरजिगिरि बिथां दैमारिया गोबां खोथाखौ बुंबाय आरो जायफोरा बेयाव मावथि बे मावथि बिथांमोनहाबो गोबां खोथाखौ बुंबाय
खिन्थु निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जिहेतु मिथिंगाखौ सेभ खालामनोबा मिथिंगाखौ जों मोजाङै लाखिनोब्ला आरो मानसिफोरनि जा बोरनाय गोसो बेखौ बुरखायनोब्ला मोनसे बेबायदि रिसर्ट प्लेस नांगोन आरो बेबायदि मोनसे मिथिंगाजों बुंफबनाय मोनसे टुरिजिम प्लेस नांगोन बे हिसाबै दैमारिखौ निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय जों साबायखर बावदों आरो लोगोसे बिथांनि जिथु टुरिजिम बे टुरिजिमखौ डेभेलप खालामनायाव दावगाहोनायावहाय निश्चय बिटिसि सरकारनि मोनसे बिबान दङ आरो बे बिटिसि सरकारनि जा हाग्रा बिफान बा EM बे हाग्रा बिफाननि EM बिथाङा जाहाथे बे जायगाखौ नायफैनानै एसे दावगानायाव एसे मदद होयो बेखौ निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय खावलायबाय गोजोन्थों Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.